Ko te reihi, tahi raurima te kaumātahi, ngā wāhine te kaumaiwa tau mi raro iho te pakeke, taki ono rua raurima te kaumita, ko te whiringa whaiti, tua toru tēnei. Ara tuarua te kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo, ki tū wharetoa te kura kaupapa Māori o te Arahau, tauponu i Atea College, Waiopehu College, te Kopuku High School, te kura kaupapa Māori o te Waiu o Ngāti Porou, John Paul College, Whakatane High School, me Tauranga Girls College, kei te aratua Ngāhuru. And here we go, final with the green flag starting our race out here in lane 3. And out there in lane 8, John Paul College, Te Kurakapa Māori o te Arahau, off to a great start. Only 250 metres e te whānau, ka kimo ka mahu e. Kei waho rā i te aratua waru, John Paul College, JPC. Me te aratua whā. Te kura kaupapa tua toru. Kura kaupapa Māori o te Arahau pēr tērā. Me te aratua ono hoki, te Kopuku High School. He tino tata tēnei. Te kitea koa e ārehi ana i tēnei reihi. Last of our semi-finals in the Te K division. Rātou katoa hia tūranga ana ki te whiringa toa. Engari, ko te aratua toru, te kura kaupapa Māori o te Arahau, ka Wikitoria. Katahi ko te aratua ono te Kopuku High School. Me te aratua waru, kene pia. Anei ngā whakaihuaka, te kura kaupapa Māori o te Arahau, haurangi te ingoa o tōra, hauangi, haurangi. Wea mai whakaro. Hauangi te ingoa o tō rātou kapa. Ka nui te mihi. Anei te tōwaitanga e te whānau. Oi waho rā, te aratua waru, JPC. Me te aratua toru, te kurakapa Māori o te Arahau. Engari, nā te Arahau, nā te kurakapa Māori o te Arahau i ārahi i te haurua tuarua. Kia Wikitoria ai. Anei ngā whakaputanga o te wā. Tuatahi mai, ko tahi meneti rua te kaumātai hekona, tua rua mai, ko tahi meneti rua te kaumā rua hekona, tua toru mai, tahi meneti rua te kaumā whā hekona.